sinashimye ngo uko bakora cyane jewe nakiriye ababyifuza kuvuga nko wajya byifuza namakare butikari ukore nawe wigishije wenyine cyangwa baje basanzwe babizi baduha akazi muri make harimo abamwigishije n'abandi baje bakora ari bukore gusa narabahaye ikibanza kugira ngo bakore ko tubona harimo abamama isika abagabo babyakiriye barabyemera kigenda mukore imeze mugabo w'undi babyakiriye neza cyane barabishima n'ubu baragushimira ati wazikoze ku mugabo turabona yuko atari yawe irateye imbere irimo abantu benshi bibaza ko kuronka abakiriya bibaza ibintu byoroshye n'ibiragora nta kibazo ku bakiriya z'abakenyezi gusa imbuto z'abagabo ntazishona imbuto z'abagabo kenshi ntizikunda kuboneka turazishona abagabo bo abisa ntibakunda kuzizana kenshi nk'abadamu bakunda kwambara cyane damu kabisa ni abadamu n'ububa Tazi rero kwa Kevin wese so guys yes tuje muri Dinek tuje muri Ntara mutari mutemerero so guys n'umunsi turi mu ntara yagutse ya Gitega komune Muramvya zone bukeye ndazi ko abantu benshi batazi ufuza ko hamenya abo guys karibu uzane nziza yagutse yabukeye n'umunsi twagendeye mu waje no mu bukeye urashaka kwiteza imbere batashimye kwicara ahubwo bashimye gushigikira imbere y'ibicurano no kwashigura gukiza sareka twese nakire agiye turamuhaye ikaze atubwire izina tubwira reka yivuge amajambo make dushobora kuvuga ko umubaho arakomeye cyane sinamuvuga turamuhaye ikaze murakoze cyane isange tubwira akazira kawe izina ryanjye nitwa Donatien Kanshaka abamara akazi ko gushona nande yaho nkora n'akazi k'uburimyi nyine bose ndabikora kandi biragenda neza kuri mane birimira cyane urafise burimisha bagenda cyishamo nkarima kuko ntashobora gukoresha umuntu nawe udakoze biratanga akarere keza mbere yo kujya kurima wari usanzwe ushona cyane kurima n'ibyo byatanguriye abaye kujya kuzakora ni ukuvuga yo kurima nabikorana no gushona kubera natanguye mvuga ku ishuri naciye nza kwiga neza ndawuhejeje hanyuma ndawubandanya muganda kugezaho rero nca nzana umudamu rero mbonye bigo akazi kaguma kagenda nkarimisha abakozi hama nanjye nkongera nkarima jewe nyene ubwanjye ko mwatubwiye ko muri babiri ibyo mwakuriyemo cyane n'ibintu mwatangiye no kuzivuga twajyanye umuryango ibyo twakuriyemo kubera twakuriye nyene mu misozi kandi turimo ibintu byo gushona ibintu wasanzwe wari usanzwe wumva ko ushobora gukora cyane ibintu byaje kuza ni ukuvuga iyi kuva nkiri ku ishuri nabikunda cyane nkabona ingene abandi babikora nkumva biranezerewe cyane nishyiramo yuko naza kubyiga nanjye n'uwashyiriye icyo cyumviro cyo kuza kwiga gushona uretire yawe kumbe nta kubera n'abantu b'abadamu gusa uba washimye kumva ko bakora cyane wabikuye kuki sinashimye ngo uko bakora cyane jewe nakiriye ababyifuza kuvuga nko wajya byifuza namakare butikari ukore nawe wigishije wenyine cyangwa baje basanzwe babizi baduha akazi muri make harimo abamwigishije n'abandi baje bakora ari bukore gusa narabahaye ikibanza kugira ngo bakore ko tubona harimo abamama isika abagabo babyakiriye barabyemera kigenda mukore imeze mugabo w'undi babyakiriye neza cyane barabishima n'ubu baragushimira ati wazikoze ku mugabo turabona yuko atari yawe irateye imbere irimo abantu benshi bibaza ko kuronka abakiriya bibaza ibintu byoroshye n'ibiragora nta kibazo ku bakiriya ko twabona ko hari amahatiriye menshi abaye mahatiriye ni iki kindi urushize ayandi mahatiriye gituma abakiriya baza ngaho iwawe ni ukuvuga uretse ko nta kintu kirekire ndishije ayandi mahatiriye
gusa ni ubwizigirwa kugira ngo abakiriya baze ni ubwizigirwa bw'abahakorera kuko umukiriya aza gutumbera ariko mutunganiriza neza muha intege bigufi nayo agirwa nta kindi gushyira turazi ko aka kazi ko gushona hari ibibazo byinshi muhura nabyo bizengana muhura nabyo akazi kawe mu kazi akazi gasorwa ahantu habonekamo ingorane ubwo atari ndende iyo ngaho mu buzima muri aka kazi kacu ingorane duhura nazo icya mbere na mbere ni ukubura uburyo ni uburebure bw'ibikoresho by'imashini kuko hari imashini zidakwiye nicyo kibazo tubona yuko dukeneye imashini zikomakomeye nazo zirazimba nicyo ntambamye tubona mu kazi abakiriya nta kibazo bigira bateye abakiriya nta kibazo mugira muhura anse yanyu n'abakiriya cyangwa nta kibazo cy'abakiriya kigera kiyabo iyo wasomeye umuntu ukamusoma ibyo gushaka ugasaba ko radefo irabaho umukiriya yitwara gutya imbere yayo ibyo nabyo ntibikunda gushika kenshi kubera uwo kimwe kimunaniye arabaza uwundi imbere yo kugikora kugira ngo ntibandane intege y'umukiriya ibyo ntibikunda gushika ni akahe kabirya kari mu bitayeri abandi bataramenya akabirya ka mbere icya mbere na mbere ni uko imiryango nta kibazo urabusima araboneka akarusho no gufungura uretse mbere ndetse no kwambara nta kibazo akarusho ka mbere ni uko umuntu yikenera mu byo aba asanzwe akora muhira urugo rutunganya neza hasi no kuri rero bisanzwe Mukekine hanura agaruka jewe uno mwanya ikintu nahanura ugaruka uretse ko biterwa no mu mwuga wo gushona wahorondera iyindi myuga kugira ngo guteza imbere cyane cyane bahurikiye hamwe ugaruka bw'ubu dukunda kwiheza ntibishaka kwiteza ibyo bishobora bahanura mu bantu bakujya hamwe kugira ngo n'ubwenge buruguruka bakabona bakagwanya n'ubunebwe iyo bijukiye imyuga kuko umwanya wo gutakaza uba muke cyane basaba guhombera umwuga n'abakozi amahugusha bakajya mu yindi myuga kuko birafasha biratuma n'igihugu kitagira uruhombo kuko umurimo uriko urakora uri guteza imbere n'igihugu nta mwanya wo gusamara mu mpuzu tubona ziri ngaho indani tubona ari impuzu z'abakenyezi gusa impuzu z'abagabo ntizishona impuzu z'abagabo kenshi ntizikunda kuboneka turazishona ubwo abagabo bobo abisa ntibakunda kuzizana kenshi nk'abadamu bakunda kwambara cyane damu kabisa ni abadamu n'ibubaba nk'abagabo cyangwa abadamu barambara ibitenge kabisa ubu turiko twagusanze muri zone ya Bukeye mbega wowe wifuza kuzogera he mu myaka 5 wibona hehe atiriwe wibona hehe muri yambara akazoza umukuru w'igihugu atubwiye agenda ashaka gushikayo mugabo uburyo ni hatari byari ikibazo ni ukuvuga yuko naje dusubiye inyuma gatoya kuvuga ko ntatanguriye muri ateliye nk'uko mubibona niyo mpamvu nshaka yuko nguma nduga bivanye n'uburyo bashaka yuko ngera nko ku rwego rukomeye cyane nayo ubundi bwo ubumenyi buriho ndacabura ibikoresho ndashaka gutera imbere kuduga gusumba wifuza yuko ateliye yogera mu zindi ntara avuga ati iwawe bwite cyane rwose Bano wifuza ko mukorana cyangwa yifuza kaza umushonere impuzu no gutora gute ikibanza ubyifuza nawe mbanzi ngo naza araza cyangwa nkaza numva arantelefoni
Nuko wavuga akantu kawe kugira ngo umuntu yifuza ko mukorana cyangwa yifuza kumushora ko twumvise yuko umuntu ufite experience ibintu bigiye ibintu wagiye kugukora ibintu uzi mu bisanzwe ukora umwuga wumva yifuza ko umusonera impunzi yo gutora gute kuri telefone yo gusanga ngaha cyangwa ni ibyo nababwiye umuntu yasanga ku kibanza cyangwa akanara kuri telefone. Telefone yawe 61 70 44. Urakoze cyane reka ndagushimire ukaba ufashe ko kuduha nibyo kutatara umwanya. Urakoze cyane rero n'undi munsi twakwikora ko ndibaza yuko mutagiye twahera. Karibu. Murakoze. So guys, murakoze cyane n'ubwo bari kumwe dukurikirana Steph Media. Twakugiye hari twese ko twabaza gusasa byose nifuza so ko twabahaye n'ifuza impunzi meze neza ishame neza. Hari mu bikeye muri zone bikeye. Haro atari ibikora neza cyane bakoresha abadamu benshi kandi bashina rwose. So mugire byiza rero ciao.